Bila dah selesai, kita design dari atas sampai ke bawah. Jadi sekarang ni kita nak tengok untuk mobile punya view pula. Alright, macam mana kita nak tengok macam ni view desktop. Okay, jadi untuk mobile view macam mana kita nak tengok daripada sini. Kita klik pada responsive mode ni di bawah ni, tekan klik sini. Dan kita tekan ke mobile portrait. Okay. Okay, so ini adalah view kalau melalui phone. Okay. Jadi bila kita ubah kepada phone, ada ada alignment yang agak lari sikit. Jadi untuk kita ubah satu persatu, kita akan go through section by section lah, container by container. Okay, jadi untuk pakar dekorasi parti anda ni, okay, mungkin sub headline dia kita ubah. Alright, jadi kalau anda lihat di bahagian style ni, kalau kita ada buat perubahan di kawasan ini dan ada mobile portrait punya ikon ni, maksudnya apa-apa perubahan di sini hanya efek pada mobile saja, dia takkan efek pada desktop. Okay, kalau kita klik sini, kalau kita klik desktop, dia akan ubah pada desktop lah. Kalau kita klik pada mobile portrait, jadi dia akan berubah pada mobile portrait sahaja. Okay, contoh kalau kita ubah size pada kita punya sub headline ni kepada 16. Okay, jadi bila kita buka kepada desktop, dia takkan ada efek lah, dia hanya efek pada mobile sahaja. Nampak tak? Okay, dan button dia pula kita biar turun ke bawah. Kepakaran kami ni kita nak dia jadi tengah. Jadi bila mobile portrait dia on, bila kita center, hanya di mobile saja yang akan berubah. Kalau di desktop dia takkan berubah lah. Okay, sama juga pada dia punya text editor, kita centerkan dia. Okay, gambar okay. Yang ni memang center daripada desktop. Okay, untuk kita punya testimoni, kita boleh kecilkan dia punya container dengan kita ubah margin dia. Okay, kita ubah margin dia, naikkan margin dia kepada 15. Dan kita boleh copy dia punya style, setting kepada kotak ni kepada kotak bawah. Macam mana nak buat? Kita right click, kita tekan copy dan kita paste pada container yang berada di bawah dan paste style. Okay, tekan paste style, bukan paste di atas ni, kita paste style. Okay, maksudnya dia akan ikut apa-apa setting berkaitan dengan container, dia akan paste pada container yang kita paste. Alright, okay. Sama juga yang bawah, paste style. Bawah pun sama, paste style. Okay, jadi kesemua kotak akan berada, akan size dia sama macam atas sampai bawah. Okay, untuk hubungi kami ni, okay, dan kita boleh tekan update.